Dobar dan dragi gledatelji i dobrodošli na još jedan tutorial The Woods Quiz Channel. Danas ću vam pokazati kako prenijeti datoteke na internet. Možete prenijeti sve video, muzika, Wordove i sve datoteke koje želite. Ja preporučujem da to prvo stavite u RAR, to jest da sažmete tu datoteku. Evo ja sam ovdje sažeo jedan tekst dokument kojeg želim prenijeti na internet. A da bi znali kako sažeti u RAR datoteku, pogledajte moj prijašnji tutorial u kojem je to objašnjeno. Otvorimo web pretraživač, upišimo for shared. Ovo je stranica na kojoj ćemo prenositi naše datoteke. Registrirajte se. Možete se registrirati putem Facebooka, putem Googlea ili slično. Ja ću se registrirati putem Googlea. Prihvatite. Ovdje upišite vašu lozinku. Create account. Ovdje stisnite No. Otvorio se vaš for shared. Stisnite na Upload. Odaberite datoteku koju želite prenijeti. I ovdje je prikazan napredak vaše stranice. Kao što vidite, moja se već prenijela jer ima samo 1 KB. Evo, da bi tu datoteku predali, jednostavno kliknite na nju i ovdje ćete dobiti link vaše datoteke koje možete poslati nekome u inbox. Ovo je jako dobro ako želite slati vaše hack programe ili ostalo. Znači tu jednostavno stisnite na download. Ovo je reklama, zatvorite ju. I kao stisnite na free download. I kao što vidite, skinuo se. Hvala što ste gledali ovaj tutorial. Doviđenja, posjetite moju novu web stranicu u kojem su prikazani moji svi tutoriali. Nalazi se na adresi woodskoist.com. Hvala što ste gledali ovaj tutorial. Doviđenja.